Müslümanlar haj kılırga әзерләнә. Hajga Müslüman kalendari boyunca Zilhijja ayında baralar hem ol ayrım yılalarını üz işine ala. Bu yıl әлеге izgi seferinin beyesi 155 ming so'm. Минзифа апаның қолында хождан алып кайткан сауыты. Узган ел тормыш иптәше Газиз ага белән икәүләп хаҗга баргач Коръән китабын һәм әлеге чынаякларны бүләк итәләр аларга. Газиз абыйга 78, Минзифа апага 71 яшь. Өлкән булуларына да карамастан, алар быел да хаҗ гамәлен кылырга ниятләгәннәр. Пенсия безне җыйган үзебезне халал акчабыз, пенсиядән җыйган акчабыз инде шушының белән җыелык та инде без там бер Esi indi, lider indi barıp patik dedik indi ta alıp barsalar, esi alıp barsalar barıp patirge isebimiz var idi, mene şuşulay. Tinde bargaçtık niyetledik indi tabiz. Ey manda Rabbim tağı bir kat gelirge nasip eyleseydin deyip. O niyetlep kuysan Allah Teala bizge şunu nasip iteyken. Bir bargaçlık barası kilek, tağın barası kilek. Bunda kaçta babaylarga indi kaçtım da menetten babaylar. Onda barmışa siz küp yuvatasız iken. Onda bargan kişiler bir küp sevap alalar birden. Ondan kaçkanda alar уже yaş balalar gibi bir gün yoksuz koytalar. Хожга баручыларның беренче төркеме сентябрь ахырларында юлга кузгалачак. Быел безнең районнан 20 кеше барырга теләк белдергән инде. Хож гамәле ислам динендәге 5 шартның берсе булса да, акчасы җитмәү сәбәпле һәркем дә анда бара алмый шул. Bu yıl beyler elbette ortalara gitti. Çünkü dolar üstte. Dünya hallerinde bilesiz. Şuna göre 155 ming. Lakin bu 155 mingni tüleyen kişi indi Nırlat'tan avtobuslar bilen gittiler. Aeroporttan Cidde'ye, Mekke'ye yani hem Medine'den indi dağın kiri kaçkınşa şu akşaları alanı jiteşek. O şarkı şerge, taraga, yerige hem başlasınadır. Zemzem sularına, kiyimlerge, ondan sonra kitaplarga, ondan sonra şuluk kırbanga, şunda ok şu akşaya başladı kirgen. Булачак хаҗилар bir ай дәвамында махсус укулар үтәчәк. Алар хаҗ кылуның тәртибе, кирәкле дуалар һәм юллары белән танышачаклар. Газиз ага белән Минзифа апа булардан яхшы хәбәрдар. Шуңа да хаҗга китү сәгатьләрен түземсезләнеп көтә алар.